Ukhona umuntu ongafika kuwe acela umthandazo noma acela umkhuleko, kodwa ukhande ukuthi lo mkhuleko awucelako actually akubona akudingako front. As much as awudinga but akawudingi front, kunento ayidingako. Ukhanda ukuthi usangamkhulekela umkhulekise, kodwa lo muntu ukhanda ukuthi udinga impuphu, okusho ukuthi ningakhuleka ukukhuleka, kodwa nje uma esehamba usuthatha nje amakhomisha awu2 empushana ufake lapha eplastikini bese uyabopha, because lo muntu uthi nakacela umkhuleko washo wathi hey kuyabheda mfundisi, noma kuyabheda mama, noma kuyabheda sisi, izolo ngilale ngingadlanga ngoba ngiphelele impuphu. Wena bese uyamkhulekela ke uyitshela ukuthi kuphelile, ngoba bazalwane webona uma singayifundisa ukuthi uma umuntu efika kuwe ecela umkhuleko, thatha noma itamati nje neanyanisi ukufase ukuvale ngeplastic, nikhuleke ke uNkulunkulu ahambe nawe ngomusa. Kodwa lo muntu ukhanda ukuthi lento kahle kahle abekayicelela umkhuleko isolvakele, ngoba as much as umkhulekele kodwa wena lento ayizele angakakhulumanga yona ukuthi uzele yona wena khona kumnceda ngayo. Uma nje uno20 rand nje, uma nje athi ngicela ungikhuleke, hey kuyabheda man, ngilale ngoba umnyama izolo, hey kuyabheda man, ngihluleke nje nokuthenga ikhandlela, hey ngicela uthi uma uceda ukumkhulekisa usuthatha lo 20 rand uyamnikeza esandleni, ngoba lo muntu as much as afront umkhuleko kodwa kukhona abhekane nako okunyakusho nje, ayisho pick up ngesikhathi athi ngikhulekisele lokho, kanti ukhande ukuthi lento ikhona nakuayikho inenga ngisho, hayi ukuthi wena uyimultimillionaire nako konke, nje u10 rand kukhona ongasizakala ngawo uma efike kuwacela umthandazo. Asithi uma abantu befika kithi becela umthandazo ukhande ukuthi kahle kahle abawudinga umthandazo as much as sizobanikeza umthandazo, as much as bazosebenzisa umthandazo. Abanye abantu badinga izinto ezifundamental eziphathekako esingabanikeza bona ukuze basizakale. Yebo umkhuleko bayawudinga.